njengokuthembisa-ke ukuzoqhubeka nokudlala ulwazi-ke engiliqalile-ke ku-previous video olukhuluma ngokuguquka kombuso sisuka embusweni-ke obumnyama, umbuso-ke wamadimoni sibuyiselwa-ke kumbuso kaNkulunkulu, umbuso okukhanya. So-ke laba bantu laba engikhuluma ngabo abanamandla, babe namandla ngendlela emangalisayo. Mhlambe babe khona babheka ama-Avengers, babe namandla njengawo lawo, babekwazi ukundiza, babekwazi ukwenza izinto ezimangalisayo, bekwazi ukuphilisa abantu, ama-characters wabo abantu ayinjengabantu ababefana noNkosi uShembe kanje, abantu ababe namandla. Nkosi izaShembe wokuqala okuyena wayiphilisa, wayiphiwa amandla, wayivusa abantu njengalezo. uYeshua owayiphilisa ebonisa abantu ababengaboni izinto eziningi ayizenza ezayinamandla, amadimoni ayintshontsha lezo zinto lezo. Ingakho-ke ubona amadimoni-ke esebenza ngaleyo ndlela leyo emabandleni amaningi. Kusuka kwamadimoni lawo ubone kuze kuthiwa abantu bavuse, kunomuntu ovusa abantu, kodwa mawuthi uyabheka indlela yokwenzeka ngayo, indlela enobuqili, indlela enethwalo, iyona-ke indlela yobumnyama leyo-ke. Amadimoni noma le kingdom yaguqula okaNkulunkulu yase ikwenza okwayo. Ingakho-ke okwamadimoni kungalasti noma kuba nezinto ezenzeka la, kunezinto kumele kunama-sacrifices amabi agcine esenza ukuthi abantu bangathandisisi ukuhamba lawo mabandla lawo. Kodwa makuqala ngesikhathi le kingdom of darkness isaqala, kwakulula ukuthi abantu bakukholwe lokho, ngoba kunezinto ezazenzeka ezazisimila nezinto uNkulunkulu ayizenza. Ingakho abanye bangasheshanga ukubona ukuthi sekukhona okushaya amanzi manje ngalabafundisi laba, ngalaba baphilisi laba, ngalezi thunywa lezi kaNkulunkulu. Sekukhona okushaya amanzi manje okugejayo. Abakwazanga ukusheshe bakubone lokho ngoba into yabo yayicishe ihambisane noma yayicishe ifane. Angithi lo mbuso njengoba uya ngokushabalala manje, amandla aya ngokuphela, noma amandla uNkulunkulu njengoba ebuya nje bekuvuka labantu laba okuyibona babethathiwe basetshenziswa, njengoba kuphela isikhathi nje bebuya begezwa, behlanzwa, kudlulwa enhlambulukweni, behlulelwa, bayabuya-ke manje labo bantu laba. Ingakho-ke umbuso lo wamadimoni usukholapsa. Into eyenza ukuthi ugcine sewukholapsa ngale ndlela okholapsa ngayo ukuthi amandla asesusiwe. La mandla abathwala ngawo ayaphela manje. Labo bantu laba imoya yabo uNkulunkulu useyisondeza ngakuyena, useyihlanzile, useyiklinile. Ingakho sibone emakhayeni amaningi kusukela ngonyaka odlule bekuney'nhlambuluko eningi izinto beyiphuma, abantu bebevuka bevuswa. Ngithi umoya kaNkulunkulu noma umoya wethunywa noma umoya wabo laba abakhethiwe, umoya ubaba uNkosi izaShembe, umoya woYeshua, amandla lawo uNkulunkulu abaphila, babephilisa abantu, bevusa abantu njengalezo esifundile ngabo, abasekhona abasabazi abanye babo, njengoba babephiwa lamandla ababephiwa wona nje okuphilisa, wena izinto ezazimangaliso. Njengoba ngichazile nje ukuthi labo bantu laba babephila emndenini. So ukuphazamiseka kwabo kwaphazamiseka nangendlela imindeni eyayiphila ngayo, imindeni eyayithola ngayo ibusiso, ngoba labo bantu labo babefana njengamakhosi emndenini yabo. Ibona babeletha ukuthula, ibona babeletha ukuphila emndenini, ibona babeletha i-order emndenini nasezweni. So-ke ngendlela izinto ezenzeka ngabo kubo, kuthwalwa ngabo into njengalezo, zaphazamisa inqubo mgomo yasemndenini. Njengoba ukuhlupheka kungaka nasemndenini ingenxa yazo zonke izinto ezifana nalezo contribute ekutheni-ke abantu mabe kumele badlulise iy'celo zabo emsamo, ingabe isahambe ngendlela okuyiyona, ngoba kusukela lapho kuningi okwenzeka. Abasebelandela ngemuva, abasebelandela ngey'thwalo, ngoba basebeqhuba ngale mfundiso le yamadimoni. Zaba yiningi iy'thwalo ezaba khona, nakhona bezenza unknowingly laba babethwala, ngoba babey'tshela ukuthi kwakusuke kuvuka bona okhokho babo labo babe namandla, kanti basebephenduliwe labo khokho babe namandla, base besetshenziswa amadimoni kuze kuthiwa emanzini kunejazi elinamandla, unamandla, kuney'nkanyamba, izinto zonke izinto ezayiphuma abantu belapha ngazo, besiza ngazo abantu, bevusa abantu njengalezo izinto ezaziyimangaliso. Kanti kwangasebona labo uNkulunkulu ayebakhethile ayisebenza ngabo, kwase kuguquliwe sekwamadimoni
ayisesebenza ngalabo bantu laba. So lento ke yangena yagcila emndenini, yangena yagcila emhlabeni, njengoba ubona nje ubukhosi buhlangahlangene even nakhona la ezweni lethu ukhosi nje izinto eziningi iphambene ezweni, iphambene nasemndenini. Ingoba sekusifika isikhathi ukuthi izinto zonke seziyavela manje ukuthi kanti amadimoni besilokhu sisebenza ngaphansi kwamadimoni, sikhula ngaphansi kwamadimoni, sikhula ngaphansi kwengcindezi yamadimoni, singazi thina siyitshela ukuthi hayi abantu basekhaya la makuvela umkhulu wakho ethi woze emanzini ebusuku nawe ugijime lapha emanzini, kanti uqhutshwa ileli dimoni elibusa noma elazuza umkhulu wakho, naye ezozeke engazi ngoba wayeyitshela nawe ukuthi iyona nqubo le ekhanjwa ngayo, ngoba kakade ikhanjwa ngaleyo nqubo leyo. Njengoba ngishilo nje ukuthi kade vele sisebenza kanjalo, sisebenza ngayo imvelo, ama-elements asikwazi ukuwakhulumisa. Wakwazi ukukhulumisa amanzi, wakwazi ukukhulumisa umoya, wakwazi ukukhulumisa umlilo. Ileyo ndlela abayiguqula-ke lamadimoni lawo, le kingdom of darkness yasebenzela wona. So thina masibakhulumisa, sakhulumisi laba abafanelekile, sesikhulumisa labo abamnyama okuyibona inhloso yabo okuza ngayo kithi ukuthi sichithe igazi, senza ama-sacrifices. Ingakho-ke iy'thwalo-ke zihamba zibe nento yokwenza nokuthi akubulawa abantu emndenini, kungabe kusaba khona abantu abakhulayo baze bafike esigabeni sokuthi bagoduke kodwa abantu bafe. Umuntu nje mayesesela ko-67 uyibone usemdala ukuthi uselungele ukufa. Yonke leyo nto leyo eya-contributor ukuthi-ke umhlaba ugcine ungabi ne-order, sibe misaligned nje, izinto zingahlangani kahle. Ikhona lokho-ke. So yeah, nasemabandleni-ke izinto zenzeka kanjalo ngoba lento le angithi ngesikhathi bayiplana ukuthi ihambe yonke indawo ukuze kungabi khona lapho ekuzoba nama-loopholes khona, ukuze mhlawumbe sigcine sesibona ukuthi asikho la ekumele sibe khona. Into ehambe yazi yasiza ekutheni size sigcine sesibona ukuthi kwase kuvele sekufika isikhathi ukuthi-ke uNkulunkulu esezolanda abantwana bakhe, ukuthi abantwana bami ngiyacabanga ukuthi nisifundile isifundo akube kanje, kodwa-ke ngeke kumele ukuthi bhu and then sesiyaphuma lapho ekumele siphume khona. Sizophuma ngendlela enobuchule ngoba amadimoni masingamane siphume ngendlela uNkulunkulu noma indlela engeke ize ihleleke, kungaba khona umngozi, mhlambe kugcine bebaningi abantu abafayo noma kuchitheke igazi ngendlela engafanelekile. So lento le idinga ukuthi kube nobuchule, njengoba nabo basebenzisa ubuchule ukuthi kancane kancane siphume, kancane kancane sivuke. Ingakho-ke ubona abantu abaningi bevukile nolwazi neqiniso, kakhulukazi iqiniso, ukuze nalabo abasadukile bakwazi ukubona ukuthi hawu la engikhona kahle kahle angikho khona. Awuthi ngizama ukuthi ngiyifundisise ngaphakathi, ilapho-ke uzothola khona uNkulunkulu wakho. Ingakho ilapho-ke ozothola khona lamakhosi lawo akini, lamakhosi lawo omhlaba okuyiwona ayebusa ngokweqiniso, okuyiwona azokubonisa indlela, aphinde akufundise futhi, ngoba kuzohamba masuyibona indlela noma usukhanyiseleka, mningi imoya ezofika kuwena. Ngeke ngiyibaleke imoya, njengoba ngishilo nje ukuthi angizanga la ukuthi ngizogxeka, kepha ngizofundisa abantu. Mningi imoya ekhandekile la ekhona ethi abantu nabantu abafundisa ngayo, kanti le moya leyo ishintshiwe, igibelene. Kunomoya ongaphansi kwalowo moya kuyiwona ohlanzekile. Wena kumele ulwise lo moya waleli dimoni, so bese kuvela lo moya lo okuyiwona ohlanzekile ozoletha ushintsho phekwe impilo yakho. So le moya leyo mawuqala uvuka noma uNkulunkulu aqala kusebenzisa akuvusa, kuningi ukulwa okuzoba khona, ziningi izimpi ozobhekana nazo, ngoba kucinezela ukuthi ungakwazi ukusuka la, ngoba mawusuka la leli demon lizoba exposed, noma le kingdom of darkness izoba exposed. Ngokuthi uNkulunkulu-ke ngendlela asembathe ngayo usiphila amandla ukuthi asilwise, siwanqobe lamademoni lawo, bese sizokwazi ukuthi sivusane sodwa ukuze sikwazi ukuqonda indlela efanelekile eyodwa uNkulunkulu asibekele ukuthi masambe ngayo, ukuze sikwazi ukunqoba le mpi le ngokubambisana, bengekho abantu ekuzothi makujikwa basale baqhubeke bacindezelwe ilamadimoni. So nasemabandleni-ke njengoba sibona amandla engathi ayaphela, mawuthi uyabheka emabandleni amaningi ayakolapsa,
collapse inhloso yalokho ukucollapse loyo noma imbangela yalokho ukucollapse lokho ukuthi abantu mabuye emasontweni manje abasaphili. Ngathi sekumdlalo nje ufika esontweni uthi esontweni kunalokho ufika ucindezeleka emomo sesontweni ngoba amandla amadimoni asephelile sekuyaforce la amanye awovele ayengakhanga ngaphansi kwesisekelo sikaNkuluNkulu ayakhiwa amadimoni lawa. So abantu abaningi bahambe bakhathala kuye emasontweni. uNkulunkulu indlela asebenza ngayo ke le mfihlakalweni ukuthi abantu baye emasontweni abasaphila abantu babuye emasontweni. Amasonto sekugcwele iziningi izinto ezigcwele emasontweni, kuyahletshwana emasontweni, kuyalalwana, iziningi izinto ezimbi ezenzeka emabandleni noma ezenzeka emasontweni. Ingakho abantu uNkulunkulu abantwana bakhe abakhiphile lapho ukuthi angabe kusayiyo emasontweni manje ukuze ukhathale lamadimoni lawo asuke, bese uNkulunkulu aphakamisa lamakhosi kuyona wona angumele abuse azokwazi ukuthi maye elusa abantwana bakaNkulunkulu bakwazi ukuphila abantwana bakaNkulunkulu. Akumele kube abafundisi noma abaholi okuyibona kumele banikwe abantu ukudla, bondliwe abantu abaphethe abaholi kumele bondle abantu. Kuningi nje okuphambene emabandleni. Lokho sekuvela manje ngoba isikhathi sedimoni noma isikhathi samadimoni sesiphelile. Umoya ongcolile wamadimoni usuphelile, ususisiwe amandla emadimonini. Ingakho la amabandla engikhuluma ngawo angeke ngize kwamenishini kodwa amaningi wawo asusiwe amandla ngoba i-kingdom of darkness isiyaphela, amandla ayasuswa manje. So amabandla amaningi azophela. Mayesephelile-ke ikhani sekuzoqala-ke indlela uNkulunkulu azobe seyibeke kwakuvele kungayo ukuthi-ke kube khona abantu abazofundisa, befundise ngeqiniso likaNkulunkulu ukuze abantu bakwazi ukuhamba ngendlela kaNkulunkulu. Leyo nto leyo izokwenzeka emndenini, yenzeke nasemhlabeni. Bengithi angikuvezeke lokho. Makukhona mhlambe la engisala khona nengingacacisi, ngizobe ngibuye futhi ukuqhubeka nalolu daba lolu ukuze mhlambe sicaciseleke kahle sonke. Ngizoma-ke kwamanje, inkosi inibusise.